Ja sam Denik Rizvanić iz Pazina. Na Dobrovi radim kao asistent kleser svoj trojici kiparima. Radio sam ovdje na Pelješcu, na skulpturi Emila Bubanovića Čolića. Ove godine je bilo dosta zahtjevno, pošto su 4 skulpture, a u Labinu ove 3, ali uz dobru komunikaciju sa kiparima i voditeljicama sve smo pripremili na vrijeme i odradili posao do kraja, namontirali. Bilo je dosta zahtjevne montaže, tako da se sve ipak uspjelo. Ljeto je bilo vruće, ali uz puno vode sve smo odradili na vrijeme i kvalitetno. Siniša Majkus. Napravio sam ovu skulpturu za Vinež, za Krvovu placu i postavljena je u spomen na 100 godina ustanka rudara. Uzor za taj rad mi je bio labinski dimnjak toplane, na kojem sam ja nastavio jedan svoj rad u estetici u kojoj inače radim, čeličnoj žici ofarbanoj u crveno. Ja sam Mirko Zrinščak, kipar sa Učke, sudionik ovog simpozija u Dubrovi. Ovo je skulptura kombinirane tehnike, kamen i željezo, naravno apstraktne forme kojima se bavim i inače. Pošto se bavim istraživanjem forme, ovo je bio samo jedan logički slijed u mom opusu. Ja sam Eros Čakić, akademski kipar iz Pule i ovo iza mene što vidite to su Vrata Nevere, moj zadnji projekt iz jednog umjetničkog koncepta u kojem sam ja u različitim zemljama evropskim stavljao vrata neba, vrata zemlje, vrata mora i tako različitih tih elemenata. Ovo se zove Vrata Nevere jer nekako spaja Kvarner sa centralnom Istrom. Dakle, ona je na ulazu ili na izlazu, barka skulptura, i spaja de facto općinu Labin i Svetu Nedelju. I meni je jako drago da je ovdje postavljena. Mislim da će imati svoje značenje i da će ući u koncept koji sam si zamislio.